laki Akashvani Diphu pini Ladakh studio long cancer keso alam the puthak lam the chehut-cheput ponjia phansi Ladakh bori pini labangso alama thepi puthak chehut-cheput ponjia phan nelitum a studio long Dr. Rengmirso Ronghangpi phan nelitum phaiglo nelitum kacho pha tengpen alangli wangsi nelitum a studio microphone thengno wang penai ni tanglo alangli non psychic claim bomb lake Assam Cancer Care Foundation Diphu unit mate Diphu aro longsi alangli non psychic claim bomb tasi Dr. aprangsi ke nelitum Akashvani Diphu hin penangli phan suri surya kardom nang pajiregla kardom Dr. nangli hin pen thanik tha cancer pulotang te kopi phansi cancer po ki puigla munira tum penang chini lo seta kachi ne tum tantu ulang la sinang li hin pen cancer kopi loma la pen koson si labang so kesu kapang cheng ma la pen labang so a kesu koson si group lo ke chan ma la pen koson si kangdang ma la ka dog we nang li hin pen than dam chima aprangsi ke nilitum cancer akiso alam chithan the aprang cells pukupi hormulo nilitum chithan ik paprang nang cells po hormu ke nilitum abang long kereng jia phan angke do thak pen ke do phan ke nang sot angke cells pang ke kaikita akimi pen chithak bom titi ilitum ebang long angke nilitum ebang long suri a cells do angke laso a cells ke kinang sot ansi ebang long do la pen abisi le ebang long cells do data keheno ki kom ta keheno angke la son thak simo keheno a cells ta chantu ik ong lo pote tumor mate nani ebang long son wang lot ason chithek long lo pote lata mo cancer man ik dadji angke tumor ke hini ajat a tumor do isike benign angke isike malignant pu benign bangke pajo pensi thebom titi angke la benign na bangke benign na bangke angke ahut pen ki la ki the ta thek thulong le la an kisung ta nili tum phanang pik e la benign bangke anta lale chilang dunde ong lo pote mu malignant ason man ik dat po angke malignant bangke cancer lo angke malignant an le chiplang dat lo pote kapreka oklong ta ingdang dam dat po angke lason akiso haita so ta so ik opo angke kitheta thedap opo la benign ason kalilo angke la benign bang simo malignant chilar thu dat titi mo chilang dunde ong lo pote la so la ke ame thang masi pu chilar dat chilar dat po angke la malignant bang si lason si mo cancer chiplang dat po la si pudamelo tangte nangli hin pen pudami ma cancer pu ethethini lam the pen ke nangli hin pen kopi loge pudam jige manila ke nilitum hamo kicheng ho chithan in lo cells po la so a cells se akehe no a ok a cells pa kichan pen ke ong pen si angke la son thak si tumor grow that po angke la si cancer chplang ik po la so phansi ki pudam tangte adun thwa bangi che thanda ming na cancer jat ko andola la a cancer pang konat pen si kicheng la son sila cancer ta kaprek amen dolo non na son nili tumlong carcinoma pudo sarcoma leukemia la son brain cancer la son kaprek dolo angke la non carcinoma along bangke la son high breast cancer mate la emok along a cancer ang por long a cancer ma epek a cancer ang thina cancer la hai ke carcinoma long si parlo dam lo lake la hai la nonang likan ye dam tang a cancer an ke lake carcinoma long si lake parlo lo angke la so aphike la sarcoma pupu sarcoma hai bangke la iripi la hai angke soft tissue mane la iripi a cancer hai bangke la pu sarcoma long si parlo dam lo angke pu leukemia pu la hai bangke EV long ate bone marrow english pen pu dam la ke blood cancer la so long si la bangke parlo dam lo angke brain cancer mane la iputar log along a cancer bangke la brain long si parlo dam lo la bangke la si nang lip kan ye pontang ana bangke la ke pudame te kaprek cancer lo la ke sona cancer lo no adun thui mi che thanam na
lahaya cancer kaprek non nang le amenta than nam lo asi english atumpu signs and symptoms asi itum ke ang thek hui ko son lo itum athe kesu lahaya kesu chulong de isi bak ang thek do ji asi la ang thek hui ta cancer kesu lo pu pang thek dami phan ko son lo la bang ke na lin ben thanam ji ma cancer akiso alingtin ta ilitum mu chithan ik pon lo la kaprek a cancer do alingtin ta kaprek ang thek chithek pon long la kichengsi ke ilitum son kang lun pen project ason ebang long nani chithek long lo pote la ta mane isi ang thek pu pon me lo akimi pen kang lun ason nani chithek long ik lo pote angke la kipasi i RG ki ding pen ki pasi avi nang dun det anke la echithe kiwang no breathlessness pupu anke pine ke cholo pota ki chohota mane joino rem ahut pen doi cognitivity hedi difficulty in swallowing pupu lahai ta ang theklo anke la barpi barso ki dam ta mane project ason chi theklong ahut pen avi nang dun det la son project son kai ke pen ki dam pen project son chi theklong pute lata isi ang theklo lata anke ahut pen lakdap o kai ki ta ajat le claim kleta lakret titi ahut pen dokok titi lahai ang thekle arji ki ding pen chi theklong lo pute lai ki cancer ang thek bule mane doctor long dam ik nang dam nang po chi peklang dam nang po la puson do lo dang te anke la son ekrom ta son lakdap pen ekrom ta thi thek thi det un an le chota lahai ta isiang theklo anke an ta chupa meka thek the ke so ajok ta chichini ne anta ebang kai ke ta mane he so ikver diti lata isiang theklo anke la inghoar lo ta amek akimi pen anke chon kai ke ta nang chon ver diti la son ulcer ason amek ta mimi rek la hayang thek anke inghoar lo son aki air aki lok son ang thek che theklong chekloi jon su se ta mimi rek la hailo pote ang theklo lata isiang theklo anke asopi ining epok kai ke ta la son kruver sover arji ki ding pen la haita ang theklo anke ajota ajak tumke son in pen jumlun titi ahut pen ajak to dokok titi la son chi theklong lo pote la haita ki me ang thek kali isi ang theklo ajak ang theke li tum chi theklong le ang thek la son kang lun hai ke li tum chi observe un chi theklong la ke klang kli la son ta ang son ang thek ke la hai ining la hai epok an chut un e la hai lo pote mane arji ki ding 1-2 months anta chun e pote la puson do ver pulo tante doctor long dam ik phit si ke me ke chipaklang dam phan la nonang like than anamang ke la ke ang theklo cancer ka chulong ang theklo la ke cancer ta hailu pu labang so ang theklo labang ke doctor nang li hin pen ka than nam la ke me piklo adun thu bang chi than da mix na labang so cancer ke so phan ko pu son lo ilitum kaching rai po mane labang so ka prevent po lo itum labang so ke khang po labang so lam thia pai nang li hin pen than nam chi ma ili tumbang ke khang mane lai hor ki jun ke se thek mate junje dat sikime anke duma ki cho ke pakom mane ajha ke nitum genetically ta dokok titi mune to mane aprang ke long tang dolo hapu ipu sar pisar pe lahai tumbang ke ining ke oi me alam lo mane lalang li tum ke chire pusita tumbang ke ajin mate blood long si dokok lo pot avi long dokok pot la bangke un edat po anta un anma ki un ke lahai hor ki jun duma ke cho ke mong lahai bangge pakom iknang po angke un pulotang te choche de junje de nang po di horta junje de nang po duma ta choche de nang po la pen lahai raki hormu bang rimre de nang po angke son exercise hai ke claim physical activity lahai ke claim bang padu nang ji angke la arni penta un pote chere do nang ji angke lahai arni ta pudam ela tang te so pik pote chingtang re nang ne oma dak pen lahai ultra lahai uv rays hai nang chon lahai lahai bangge gehen no lahai ta mo cancer form ik da ji angke la son tha khsila okicho hai red meat pupu processed food lahai fries hai ke cho lahai ta chuchidat sikime pakom sikime angke
ili tumlong lason vaccination hai long ajhak a cancer ke chilong leje aphan eta ke like hepatitis B mate HPV like human papillovirus hela hepatitis B ke la liver cancer aphan hedi vaccination lo anke lason thak se ili tum chi prevent un po ma chingre un po la so vaccination endun lo pote hepatitis B bangke liver cancer aphan anke lason thak sa ko la HPV virus a vaccination ta do la bangke la cervical cancer a hai phan chire dun la phan lo a vaccination lo la hepatitis B vaccination pen la human papillovirus vaccination banke ili tumta hospital dam pen chipi dam me la bang la nali hin pen ke thanda me pile doctor adun thui chi thanda mixana kupuson si cancer ke su kapang thek dap ke cheng po nilong cancer do pu la kapang thek hello ke prap nai la pen ke minai lo ko son lo kapang thek non dak ke ilitum Diphu long bang ke e baha ke me pule pudam de lo nang kar bi tum han se tame la Assam Cancer Care Foundation Diphu aru nang do lo la si la bang su kapang thek da prang ya phan ko son si Assam Cancer Care Foundation Diphu aru pen kache rab dun thek la bang solam the bang nalihin pen than tam nilitum pamola risk factor mane sign and symptoms pang jithan iklopot lai signs and symptoms pang se ilitum kai ke ta ining chibi pon nang po anke la ajhak a cancer ke mane la suppose la hai symptoms ining chibi pon lopote la son thak se ilitum ta mane doctor long prabjin pen le dap lo pote chipaklang ke sota mane prabjin pen chichini dap long po anke lason lo pote mane ke mesi ke ong anke prabjin ben chini dun da prang lo pote kiso ki chilang ta ador ta ku jummu chot po anke la a side effect pupu la hai ta jumpo la support si kai ke ta ile tum bangke la sign and symptoms ang thek hui jong si itum chi thek long lo pulo dangte doctor adung pate bok nang po doctor han chi paklang nam nang po la pen la bangso kalima kalang ma kapang thek asai bang claim nang po la claim de lo pulo dangte jong si kalang pulo dangte itum prabjin ben se lang lo pulo dangte la bangso ke su pen ta itum ador padam o e pen itum chelang long po anke meta medap muchet po a side effects hai ta kom ek po anke lason thak se lilitum la Assam Cancer Care Foundation banke nitum initiative ke enlo ke non la nitum Diphu Medical College long sinitum phan ekta space nang pi kiosk poson anke ladak nilitum kaiketa from Monday to Saturday nilitum haladak ingni si thongkep pen akhi ong arta tumphan akhi joy pen si screening high claim ikbo oral mane ingho arlo a cancer anke la emok long a cancer anke lapu cervical mane isohem long a cancer a hai nitum kaikita lang ikpom titi ake joy pen lake la sipudam elo tangte cancer ake so doma vema yong se ang thek long lo pulo tangte Diphu Medical College long dam pen hadak Assam Cancer Care Foundation arodo kiosk do hadak arjudam lo tangte labang sobar sai bangke longpo anke lason thak se nilitum awareness program mane chirok talk amai haita klempon bomb rong arlo dam pen nilitum bang lai chirok talk a programs hai amai hai klempon bom anke alang li tum than pon ek bom anke nilitum aki joy pen screening ta klempon bom te adun tho bangke ilitum la management la pen treatment lo se ke lang awar sai la si cancer ke su long lo bulotang te ko son si tum ki se ke lang po la solam theta nang le hin pen than dap ji ba la se ki chilang bangke la cancer angdeng hai do lai angdeng tin si akaprek angdeng do angela konat pen si a cancer ke chengma ko an si a cancer ta ke tan ikloma anke kapreka oklong a cancer bang ledam ikloma ason thak si doctor tumbang akisu bang lang pen plan ikpo anke li tumlong surgery pudo chemotherapy do radiation do anke la hormonal therapy la hai tan do ek anke surgery mane ake heno a ok bang en ik jok po la isi treatment bang ke anke chemotherapy hai bang ke la hai dowai la hai
ปีบอมเป็นซีมันเนี่ยฮัลละอิลิตุมกิเชงหดนิงเจลละ cancer cells ปุ๊บละให้พันมันเนี่ยปาวิร์อีกอากำเคลมอีกปุ๊อังเก radiation ปุ๊บแกละส่วนมีอังตังละส่วนดูละส่วนฮอร์โมนเป็นซีมันเนี่ย cancer cells พันปัททีพันบอร์อีกละส่วนละให้lo a treatment ให้บางเกละแกมีปิโลนาหิมเป็นกันทันนะadun tu itum che thanda mixana penanga cancer ke metang det sitame penanga ninkana philo tangte labang so cancer bang puthot wang thu dedeti lasi laso puthak nali hen pen ko pilo ke thandam ji ke ala cancer ki so bang ke chilang det pen me ik det aphita ki so chilong thu ik lo ti a joine ke la se ke chilang cheng ahut cancer akiso phan ang ton pen pajut lab ma pavir lab un edet lasi ahin a cancer cells bang chikhai thu det pen tumor ason form ik det po aku thi thu ang kapre cancer ason ang thek chiplang thu ik det titi angke kapre ka oklong anta ingdang dam det po angke lata mane cancer ason aku chiplang thu det po angke ahut pen ke la se ke chilang aduwai chichak undet titi ajak a cancer cells tumke ke la son thak thak se ako chewang thuik det titi la so phi ako tumor son ako ang thek chi thek long pong ke cancer ako che form thu det cheplang thu det la si la so bang ta se ke lang abang ke la son dolo blo tang de doctor phan che paklang nam la ke me pigalam lo nal hin pen ke than ta sa dun thu bang itum che than dam thu lo nang la bang ke cancer staging English atumpo asi labang so alam bangke ko pie phansi ki pudame lo nali cancer staging ilitum cancers angdeng do la se kicheng si angdeng bangke la an tan o ik e moda chi than ik lo early detection ma la hai ang the khai ki chiri ku pi phan lo ki nang sot la son thak thak si angdeng isi hini an le dam lo pote mane tumor ma te kang lot ason nane chi thek long la an hamo benign pen malignant alam ta ilitum chi than ik lo la kicheng si hut bangke benign ason mane form that pus mane chiplang pong ke TOA la so hut an ke sota meda prang titi anta la so a phile third fourth a stage an le dam lo pote tan thu ek opo kaprek vital organs la so a philo pote ke sota ke mei phan kasik sak ka tora thep tan po la nal him bang thandam me piglo adun tholam the bang litum che thandam ik sena itum pinswar lo so long ko so a cancer bang si itum ke long ke ong nai lo dake common types of cancer pusi pudam lo lasi koso cancer bang si itum ka cholong ke ong nai lo swar lo tum long punon pin so long punon nang lihin pen than pa jeli dami ke ong nai ke arlo so tum long lo potela emok a cancer mate breast cancer a cervical cancer la hai ke common ke long ke ong nai arlo so tum long anke pu lungs impor a cancer anke la epok long a cancer epek a cancer la hai ke long ke ong si thek long la ke pudamel ke la ke pinsola pen arlo so long la ba ke long ke ong nai lo ta dun thu bang itum che thandam eksena tum la hai cancer ge su muni re tom phan ke than kapachini je phan i aninkan wang ta thang ni phai clear ni ke la ke 4th February ke lake World Cancer Day la puson si katalon la si dak India long sitame Assam long sitame dak litum karbiang long sitame la puson si katalon asi kopia posi la bangso World Cancer Day katalon nang kokma thang ni phai clear ni la solam the bang nang lipa je mi damji ma kinang sot athike la cancer akiso mamuda chithan iklo chichini ik ta prang lo pote akiso tante angko pen kichire taxi kime mate kinang sot lasikai ke ta eme thai ang thai ke chelang hai ke kinang sot pine ang thek son chi thek long iklo pote doctor long dam phit sikime me ke patini dam phanta angke prabjin pen ke so hai chichini tun iklo pote ke so tante angko pen chelang dun thek po angke ili tumta mane ok pranta do thak me sen po laso ayer ke pirthe adang cancer kitalon arni lo thang clear ni thang pli arni anke ilitum athi pi ke close the gap po adak ke pabi arleng pen che than pon iklo pade
labang ke ilitum la si ki chelang anat pinang an kang tui ki klem dun unlo bonsita cancer ki chelang anat ki cheng si pen ki chelang dun aphan munit tum awar sai chi en dun thek that la so a joini se nilitum mate la medical team mate la Assam Cancer Care Foundation atumta mane cherok tok amai high klempon bomb lo early detection aphan kupi se kenang sot lason thak se mane se ke chelang anatta ke pang tuiji se ke chelang hin na thuta ansu se awar sai ki pi phan mane ilitum ta bor I pon bomb lo mane se ki chelang ahin nat pang tui thuna anke mesen pen kaduka ve phanta awar sai nang pa endun thek phan se ilitum ta bor ik bomb lo la ke me pigalam lo nalhin pen ke than nalhin pen ki pudam ji bangke labang so a cancer la ke pirthia dang cancer arni pu sonsi talon pon lo la thang ni pipe ke labang so arni ke muni re to ma phan labang so akesu ka chulong alam theta ka pachini lo la pen cherok to pen ko sonsi ki donai mala ta pachini lo la pen la sorni bang ke ko sonsi sorkara tum pen la pen kapre medical asai hemalong labang so kesu ka chelang ya phan awar sai ki pi ida ka chu enun thek ya phan la ka dokwe ka pachini ya phan si cherok tok pen muni tum han pa do ya phan si anin kan wang ta la thang ni pipe clear ni bangke pirtha dang cancer ni pu la bu son si talon pan lo doctor nali hin pen thandam thuji langma eli tum la cancer lam theke muni ne tum ka julongan ta e oka bangke bihegeti labang so kesu ke miun e pu son si matha se tame mo eli tum la kache thanang bong pe nangar judun lo tangte muni re tum la ke ningki biji damna ya lam da thangna tawe se tame mohenang li pu son na thaksi la ang thek hui I tum kai ke ta chelang dun bom nang pod jong si la hai nang li ke thanang bong ben ke project munira long dolo pulo tangte la ke doctor long che peklang nam nang po la pen ka pang thek asai bang klem nam nang po la lo pulo tangte la bang so ke su pen ta itum che pamme da prang thek po la pen sita chelang da prang thek po nalhin pen ku pilo ke thana lang la bang so a putha Prabjin pen ilitum doctor long le daplo pote kimeji awar site ado la nona son stage amo angdeng isi hini alom anle nilitum hala doctor long le damlo pote imi thangta ang thekhai chiri pon bom angke chirok tok pen do pon bom lo pote doctor long an ilitum le dam un po angke litum la son amo treatment alam da chithan ik pon lo la son thak se doctor tum bangke plan po angke kimi tumta ki ong si dolo chichini da prang lo pote asi mane inghong iknang ne akiso ki tan an aphan anam bangke hakke so tan u anam bangke inghong nang ne yong si chichini lo blo dang te doctor adung dam nang po chipaklang nam po ajat amekle ebang long do mane chiklo e john pen aki ong pen le so amek me rek pote ilitum kai kita doctor long dam ik phet sikime ke chipatini dam phan anke la anse ilitum ta mane do thak me sen po ke mane kimita meda prang po tante angko kalang lo me piglo nali hin pen ka thanda doctor pini nangli nilituma studio long wang la pen ilitum la cancer alam the putha itum che than chingki pon long lo asila ilitum ka che than ka chingki ang bong pen radio kar jwara ra tum sita me nang chini dun po la pen ke su jong se ang thek yong se che pang thek lo pulo tangte doctor along prabjin pen dam lo tangte la high hour size sita me long po la pen ame thang phan ta me po la pen hem tu ni si mate family phan sita me po la se pini nangli surya sai chi bidam kok pen nangli ni tu malong wa la pen nangli tum pudam elo tangte Assam Cancer Care Foundation Diphu pensinang lige wang lo la sinang li wang pen itum la ka dokwe chingki ji thanam long po sinang li phanta ke rupi parpik lo la pen nang li sai long se tame arnam bari thele ansu sa hejume nang papidon na la si chehut-cheput lam theke la anling ton na kardom doctor kardom